DAV Higher Secondary School adungalong bun kiter ke var vidya phan KSA Lamding Road atum pen pachini pon. Resakhidi General Pathuak lamalong kicheng siapong Carbing Law Thomas Council CM Kahumri. Inki ke pangring nang je puthak lang solia dalar phan KFA atum chirok to kami kangni. Carbing Law Life atapa birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjupunik tha. Lu ke Charlie chotkali mithang ke Charlie school a hempen campus anta chipang thirpon kinang sot puma thaponsi KSA Lamding Road DAV Higher Secondary Unit lapen KSA Lamding Road Dipu District Committee atum chirap chitudun pen DAV Higher Secondary School campus penchenglo towarlong anta arkok ponsi ke pang thirasai ke klempong. Bangslo ke pang thirpon along KSA Lamding Road Dipu District Committee kongchun bang sarpang rikro dunmei phu wellborn phangcho dihin kongchun bang sarlong ki terang lapen DAV Higher Secondary School unit atum chitongtun DAV Higher Secondary School adon riadung het towan along bun kithu ke war thibajok kamen thu kangnim anta un iremno bonta DAV Higher Secondary School along ke chari bomatum arni wang si lahai kamen thu kamen ui kangnim nanglo Lasilaso kamen thu kamen ui kang nimpen o kareng no tum anta do kok titilo lasilaso dimalong bun keter bun kamen thu kevar vidya phan KSA Lamding Road Dipu District Committee dihin kongchun bang salong kiterang pen pachini pon Next drive uthak asiding pono asing itum ta Dipu District pen alang itum asayalong itum na chiradun lo posin itum da nang pori lo kadoga bini tum ka pangkhani ngadem mani itum claim tang lo claim lo pen mina bank ke ladak lapu aprangsi kidam tangta principal benta order pelo je ladak homu gitu kadoga be homu ta daksi kupine kechu homu oka reng do ang mi lahai kupi pine sedang nang warlong ke penang anarni pendak warbong lo pen lapu DAV principal atumda lapen student atumda complain pi bom no la pen dakta penangan kiasle hala dakta yo benartak notice pe loje wari pu pen koane gitu pen non anda la pusi klembom la apo sini tum pini ya nian bank ke karbilo charlie songmen bang lo jong sini tum non kewang jilang pen tum amek pen jong sina dak homu hanang war bom la prote ni tum lo charlie songmenta kopini kang tuang dengan bang ni tum ta matha pon nang ko business drive ideng nang ko ma te benang ar ni ten la so school at hingno along but central school at home malo ili tum farm alang de tum farm san road ta tartilo de mate school at hingno smart ta bigo and nim commit to kamen ai asi school at hingno bangke kado ka verat na chuni rilon ni tum kese oi pen ale tum school at hingno bangke ke pater pi pedaji atheda ke charlie adim puti si mandir mari church ayam son si ili tum ke long atheda bong amar tum achi thege chen pendang lok angnim pendang lok penang ke sumdo school pen DAV school at hingno long dipu te boktera tum aketer nangewar ajo ne penil tum DAV lapen central school somar pen staff tum penang siksak lo kanem thu kanem u kanem kangin na asiraso kanem kamen thu kanem u nang war vedaji basi ili tum student lapen lapu karbi student association lawang lo asiraso potang itu ala tinta munthira kang honte jinsu dora ili tum din nang war vedate mesen di sini ni News report Carbing Long Life Lakhang Korapho Nilip MSC constituency Resakhidi ke Parluang Kang General Pathuak Lam Puthot Priyachiklonify Troxiani Suri ke Thom Sose APHLC Lapen Congress Asong Pen COC BJP Racharya Songlong Chepa Ogdun Pinpur में Nilip MSC constituency long ke dam tangani anta mas joining jai mek dengponlo bontanon anta BJP Racharya Songlong ka Chepa Ogdun jujjelang lason si pinile thota Lakhang Korapho Nilip MSC constituency ke Parlo General Pathuak Lamalong BJP mas joining a chaime paman pon phong pho ke chokani pharu lapen
Suriyarmu Karbi Anglong Autonomous Council serang hoi kangni manpeng kedo CM Dr. Tuliram Rong hang ke Japon asokar along kimi ke theklong pen BJP rachari asong along chipa ogdunlo Jasmine Resak hidi ki parlo Great Roxy so sea rong arat lapen Koilamati hawar langsumepi ahawar kadomari mai timung hawar Upper Day Room Lokhiram Rong Phara Rong Napen Kapre Kadukabe Polling Center Long Sirkep Susiarat Mate Bangsuri ke Thom Susiarat BJP Racharya Songalong Chipok Dunlo Resakiti Havar Bura Tiso Rong Asar Bapuram Tiso Ahong Pharla Long Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangapan Manpen Kachipi Si Asin Arong Tin Arong Asar Lapen Mekar Tumpen Chirap Chito Pet Pen Vupi Sangtum Aman Apeng Pen Chipi Chipajir Dunsi CM Ahin Pen Resak Hidia Hawarapan Kai Kita Nili Tengnion Epusi Kachuro Pajirpon La Somia Long Aluhi Sarpo Man Pen Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Nang Chitongdun La Solong MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang EM Richard Tobi Local MSC Pabitra Rongpi La Some ke Pachun Pon Jia Phan Raratuma Phan Kipang Rumpon Radasai Klembang Pujiraning Tinapen Ongtum MSC ke Thekiding Atum Chitongdun Nilema Hawarlong MSC Pabitra Rongpi Inglong Napen Thoi Aphan Kelang Ponalong Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Akimi Theklong Si Pinib Lapuan Nilitum BJP Long Chingbe Dunun Tilopusi Clardak Pen Raratum Chethanpon Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaning Japon ke Ajarasai le claim sitami Sorkara Long Si Chirap Chitu Dunangji Lalote Kaching Thurasai Mu Anta claim rapid Long Popusi Ning Japon Alang lipen kaning Japon ke resak hidi tokolang suwa hawaranat ke duara ratumaphan chiklo jon niang pongpen longle pata pi ponpo lopen tovar silam ponpo pusi chechakpon melong ongdung BJP racharya songaphan ning kachethe atung chetongdun si misen pen me pajutpon Nili konsensi angkangalo ka ogimia kenangkan ka ronji masida lokal misi kubitorong kini enceng maisi atin got iski bihima pula soho da la so bisa di kitu arab kitu anarong kitu an atum pan ke joy pen yang le potek kitu konje phani likan da Allah ikan hola soalnis mo pen koranis yang le patang tadi pen ketuar ibisia tuar pen jenglok da saya itu toko langsung soal kami nisipkan itu bangun dulu tu dipia tuar makan langsung si minister si top itu bilang si nisipkan Morrison Council pensi langsung skim kita info sehingga elektroping desain reklam baca pensi indikan menolak reklam itu salah dak potak pi bang ke medi potak sipi masa medi lah deh betul telah nanglin pen pipi lo lah dak sagi deng panggil sar pensi sada pipo kan angana iban hongprong telah pini bang antum si dak mas joining lo sar bang suri ke thom susia tumsi dak join PSLC pen congress nantilah nilib long ke mas joining pini pen batai follow tapi ini first time lo masalah an moniki ongke ini hai bangun chat aprang ke join kita hai ongke suri ni suri thom Koilamati pen Samson inti Karbing Long Life Lumbajong constituency ang kangki parlo langsoliet VDC Bhawanalong Pini Karbi Farmers Association Apen Assistant Director Sericulture Diphuatum Chilangsi langsoliet ararapan non hakai scientific ateng pen inki ke pangreng nang jia puthak chirok tok ami kipi Bangso melong KFA Kongchun Bangsoron Singh Rongpi pen mechari ponsi la bangso KFA tiripi mepu tingku inti lamjai sarpo himari rongpi dun mepu Robinson Teron Klembang Rajiv Terang Sericulture Inspector Ashok Kumar Das Sericulture Demonstration Roda Taropi Lipika Timungpi Angthip Teronpi atum chetongdun La Somia Long Sericulture Inspector Ashok Kumar Das ahempen inki ke pangreng pen ali ke doke nanglitum ahon jenglote ilinalong suri ke thom sose longji la pen pikok le thak thek pusitame lan sose longji puta thanpon
lapu SD roda taro pipen tame inki kelana ke osomar tenglo lapen nang litum claim clear prang inkia an aphan chithik nangji lalote nang tum joy ke pen ali longji lapu SD lipika temung pipen tame inkia ti koson pensi ke padonang jima lapen inkia ti non an ilina long suring koi sose longpon ladak inkia so ke pawang alam an tame melong than pachini pondong lapu KFMA phu tingkuing ti pentami nilitum sai kati kiara raphan ahawar lapu son chirok tok ami pipon bom pen asona son tami pachir pon bom do lapen pini ladak nang litum inki ke pangreng pen ali kelong puthak chirok tok ami ki en pen ali chipadu nang poputa than pon lapen ki bang jilangani inkia an arong nang ji protangte nitum nang pipon poputa lamchak chipipon lason si kopi sai katiki aphan hana mu pendang lok asona son tami claim vekji pute nang pachini ponon nitum nang rapon ji pusi chirok tok amialong lamchak pipon lapu me joja prang ka chitong dun arar phan inki kibi aing khrum mate rearing tree pajer ponsi mission pen me pajut ponno news report Carbing Long Life. Kidamtang ni phai troxier ni Deithor PS pen patir piponsi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Guwahati along ceremonial launch of Arunodoi 3.0 Arunodoi online pen ingpu ponalong pachetondun si Deithor PS pen patir piponsi Deithor Muniram Langni auditorium holalong Arunodoi 3.0 program achaime kedengpon Deithor PS President Anarson Singh Narpen Kechari Ponamelong Secretary Ajit Teron Pen Aluhi Pachini Pen Bangso Program Kideng Ponalong Aluhi Man Apeng Pen Kachitong Dunake Deithor Town Chairman Jacob Tongpi Dwarbagani BJP Mandal President Amoron Terang 5 Polling Station Shakti Kendra In Charge Rajiv Singh Naratum Chitong Dunanti Lasi Lapuson Online Pen Dr. Himanta Biswa Sarma Kosonsi Ceremonial Launch of Arunodoi 3.0 kilong jima lapen ko ansi kilong ponang jima lahai puthak arjupon erapi chethan chimu majai mek dengpon lo pini lapuson pe ya phulun atum aki joy pen poisa kilong pon lake Dr. Tuliram Rong hang lapen education yem Richard Tokbi ki claim kidam kimi sena joksi kilong dun lo lapen lake BJP sarkar kichari pon kimi sena joklo komani Congress Party APHLC Party tumle pipon thek thelo Lasinon kivang ji surini rain kora trokaning kan MLA election huta BJP party phanle pahaidun thronang anotangte ko an lone laan sose kelong ponjia sonanta longdun thubompo puta Dwarbogri BJP Mandal President Amoron Terang pen raraphan thanpon Assam Sarkar pen mate BJP Sarkar pen swalo tumhan ki panong pi Arunodoi 3.0 laso ceremonial launching ceremony a program along Dilidum Tame live telecast pen ladak Dwarbagri MEC constituency ang kangarlo number truck Deithor board committee arlo Arunodoi kilongdun abang ki atum pen lapen local leader atum pen lapen hemso hui kilong beneficiary atum pen chingrum si pini labangso Arunodoi 3.0 ceremonial distribution mate launching ceremony program nilitum live telecast program nilitum dengdunlo nasi churola BJP Sarkar mate Assam Sarkar Chief Minister Hai Dr. Himanta Biswa Sarma Apha Lapen Carbing Long Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Apha Lapen Dwarbagri Local MEC Anparta EM in charge Education Carbing Long Autonomous Council Hai Richard Tokbi Lapen Adak Deithor Board Committee along local leader Tumhan Churo lo Pipotma alang litum Arunodoi 3.0 along Same Deithor Board Committee arlo Rongtrok along Paya tumaphan Arunodoi ke palong pia pot lasi churo nei BP government atum ke claim kitam ke me paya tumaphan stame direct in hand mate ahem dam thonam ko ateng lo icon alo sitame Arunodoi tangka pen cheklo arang itum kipi ke pajir pon thega pot News report Carbing Long Life Sengve ke pangcham hini lapen mentu nerani pu alunjir
kimi kedam tang preni phai siani dongkamukam pathua klamalong kipadopon ingdeng thongkebra ke thom havar karbi rusunim so rongaje kipadu siarani karbing autonomous council cm dr kliram long hangari dengpen ingpusi preni phai trok siani rat ahongjai mate nokcham langso pictures youtube channel along thekpon longpo Kaya lamet lamchong ki pangchu lapen ki pavir videja phan pulotangte lun tomo ki do akinang sot Karbia khai ke khai kang thimpu angthek iritum jutang chubat lamet lamchong lun tomo ingcholim lapuson ki pareng teng ver thekja phan pura ki thurmi ha ove ki mi pentame lun tomo kason se penang anabang phubang phiatum do lason thak thak si ki damtang ingdeng thongkebra ke thom zkyf dongkamukam pathua klamalong ovi kimietum pen kabonda ponalunjer singve ke pangcham tu lapen mantu ne arani pu alunjer kimi cm dr liram rong hangari dengpen ingpu pilo singve ke pangcham tu polunjer ke tok along lapen ate ot ekon timung lapen lunsepo hempuinti lapen lunsepi nirmalin kramsapi pensi lun pondo Lapen halapu mantu nearani alun jiralong lun sipo sar imrong hang lapen lun sipi mirjili bepi pensi lun pondo. News report Karbing Long Life. Langhin constituency ke parlo Birupara Pathua Klamalong Prenify Trok Siarni pen Crate Trok Sri Lakshmi Puja Gold Cup Football Championship ke pathu ke pangcheng. Kechengsi kangpo jai megarni gangsam por phai pli pen Falcon Football Club lapente Rongjalu Football Club atumsi pathu pono pathu bom apor hud hin ta ke the kachiton chirajo puthot tiebreaker ang deng along an Falcon Football Club atum pli hini pen chipa hai pono lapen bangso ki pathu ponalong hero of the match lake jersey number thongke praisi Falcon Football Club pen Gojan Han Seisi chipalong dunlo labangso ki pathu ki bi pon along All Assam Football Association lapente Karbing Long Sports Association atum pen chirap dunlo bangso ke pathualong kasa chunbang pankaj teron ratnakar swargyare maipu LTSA Santana Basmatari lepen ongdung manpeng ke do tum chetong dun anparta pathualong kangsai ponabang mid referee Raju Tiso AR1 Sankar Terang AR2 Apurbo Bora Fourth official Dhanesh Shah atum chirap chitu dunsi ke chengsiarani mesen pen pachun pondo Sri Lakshmi Puja Gold Cup tournament aji ya biru parat Rangjali Clubor sojono jintu aromo hoise etu osakoi anondito lagise amar moi Karbi Anglong Sports Association aru logote moi Assam Football Association hoi pelai yat aji মই উপস্থিত হলো আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টটো যি দেখি আছো এতিয়া আজি পূৰ্বক্ৰম হৈছে ইমান বছৰে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি আছে গাঁৱৰ চুকত ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি আছে আৰু লগতে ইমান সদৌ অসমৰ পৰা ভাল টিম আহি আছে আৰু খেলি আছে আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ যোনটো ৰেংকিং বা যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো মেইনটেইন কৰি আহিছে সেইটো মই বিশেষকৈ এই অৰ্গেনাইজাৰ ৰংজালু ক্লাব তেখেতসকলৰ গোটেইখিনিক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই টুৰ্ণামেণ্টৰ যোগেদি মা লক্ষ্মীয়ে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে ইয়া আজি আমাৰ 2010 চনৰ পৰা এই খেলটো আৰম্ভ আমি কৰিছিলোঁ আজি আহি 16তম তথা 16 বছৰত ভৰি দিলে আৰু বিভিন্ন বছৰৰ দৰে আমি বছৰো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি টিম মাতি আনিছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ এই খেলখন খুব মানে ভাল হৈছে আৰু আগন্তুক যি খেলবিলাক হ'বলগীয়া আছে এইবিলাক খেলক খুব চাবলগীয়া হ'ব আৰু বিশেষকৈ মই আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজ্য ৰজাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে দলে বলে আহি আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়াওক আমাৰ খেলটো সফল হোৱা আমাক সহযোগ যোগাওক এইটোকে মই কৈ মই মোৰ বক্তব্য বা মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Langhin pensar pangri itikathar Karbing Long Life
Rongbong Enson Service Station Kangpu pen Havararat Thedungale ke duajok Richardson Hanse pen Kurwangthu pipa jerpon. West Karbing long Lumta Agency ka thangklong ha aprang pen along vetsi petrol pump Kangpu chot ajok gari motor ke vekatum petrol ke nama thai kawe kachimin pinang an dolo. Laso pithu Hamren District Jail adung het along Service Station kimi petrol pump naing puthulo. Bonta lalong ni adima mata petrol kapedorun e hangjo hang hai sido. Palong ni petrol pump bideranta petrol ke dordisi wothar lang so pen wansi kula lalong bong rep mate plastic bottle pen ke jor ke pachetangon e set anta dulu. Hamren long so P district hempi along department thongkep ke do armwa phai arni wang nang ke bat bom ajok Hamren veterinary sai hemadung rongchiti malong ake hai Richardson Hanse pen Havarara phan anparta amithang kithir klub kerenga varsai kachipa dojia pharma thasi Karbing Autonomous Council kechari CM Dr. Liram Ronghang akerap ki pipensi Rongbong Enson Service Station amen pen petrol pump CM Dr. Liram Ronghang ri deng pen kidam tang chitia chikloni phai ingkora ner kebarnisi phita ing tipen ingpu ponlo. Hindustan Petroleum mate HP Corporation Limited Mission Ajangthu kaike ke dover pen kilong ver ajo Havararat pen akiru piponinti. Labangso petrol pump Kangpu pen घंटा इन कोरापली के सोक्यून ए दो अनफान आकिराप kilong mate ki pithega pot kichiro piponenti. Emitha adim amitha amunet lapusona sai ki claim theke anso se chirap chitudun si kaike petrol diesel sitame Ladakh ki nam verja phanta dangni gari pen ke chenglok thedung bus truck auto mobile truck anparta gari e hum ki thekate waratum chithanenti. Karbing Autonomous Council kichari CM Dr. Liram Ronghang pen sitame aning pathedun si petrol pump pen ke chenglok chukang tip an sitame ili karbiatum emitha adim si kam do anta chiklem et pen chipareng theknang popusi kangpuani ahirjumi pitekan. Apen ke nili mulon Jackson Hanse alang lila suara asa yang klaim ke ni curu partik lah lason si letum kajat ahin dame ulada dame letum cerai lab lagi dongkam pencenglok puan dame non ke hamren dame cukang ti pencenglok petrol pump pencenglok kapre business dame letum si non ke cerai alok kar letum si asi metang kacar jab dia pan latai si asa yang tengah masih ini curu partik lo masih ini kupon lo dan dicap son Hanse lang di. Karbing Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang phan curu ping lagi. Athem alang ni tu pantai sikul lapor stame dak nil tumba petrol pump Rongbong Enson Service Station kulong sa port cipi pen kapu pita kang apot kasi alang liya hirjume pita kang pen nil tum alang phan curu pik lo. Radak angbong lom ke jang tu do bebe tanung ke kacuna bacura joy ke ko jang tuta tak dor tubi ladak location ladak son bagai rong citim lo laka hamren angbong cit lo kasi da ajang tuta labang ke HP Hindustan Petroleum Corporation Limited ajang tu kasi labang ke mesan hok sitame no komplain bang khek wit Hamren ben Daniel Lenghi Karbing Long Life. Nijang Karbing Long Baithalang so police station ke parlo Ulukunchi outpost adung het Amboda long Chingden Chirahut Tata Mobile ML 04D7756X den kang tangra jok bangki thomatum adimar long amat apran kedamna Birta kilong panatengke apran kedam juamian nake karitang Bharat Kumar be karitang Kati Kilingpi karitang Kasang Teronpi alang litum kopai ka hingno jok bangsu accident along adim penamat apran dam nang julo birta kirip dunlong ateng protang tela bangso gari ki wang lake zirkindeng kan rong be arong pen amri umbormon an ke pale ja phan zirkindeng pen ke bar pusi than pachini pon lasom si alang letum umbormon an ke pale ji polam thilake zirkindeng pen umbormon an arso ke hangdam ja phan si ke bar pusi phirang ke thengno lam the nang pachini dunenti nonomat accident ke phodunatum aphan umpanai medical along kiso langpon bom lang pusi birta ditundong sune pui ambulance tumda nang hang lon ke bang dere mat lagi pan chidon lon ke apor bang ke baji hinira minit ke por bon lo an ponet lo ani ateng ke ala bang ala mesin tumda than bang ke lam teng ke bang
tiket bak doi aduh babe pen bang tiket bak doi je tumbang ke jiri kenteng pen siwang dah ho mana mon dami pulo ne purial pene kamne ini tunda dani tumbang ko bar dilong pen bang lon ge dang son pum ge tumbang lo jiri kenteng pen siwang ko dilong ni ande non miliar julong ateng ke ampune salong lemat bang pene pana gari pen si kene bolero da tuar lom si gari pen si ke pon umpanai se pon hala ini ke salam hai भारत चला में इसे हाला बहिन में ठंडा है नहीं की ऐसा है बस लगे है सर की न सर के चक्कर है सर की नहीं न है तो वाला लगे so nang sehat kapula hai Chinthong pen himari rong phar Karbing long life Lakhain ko rapli diopani MSC constituency ang kangki parlo hem phujan rongagora arong amikar topon chithia ahem duk foksita asupo Siddhartha Chitya Artanikan Krehinia bang Luke Charlie aning ke hang ojok Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbing long thi hek pen AJYCP tum kirap ason ki pajirta Lason si topon chithia hem ke Bokachan MLA Dr. Numal Momina hem pen kilometer inkorap pho anbaksi doji kahelo Sitapini Siddhartha Chithia ahem dukpik athe apu topon chithia bang hor ki jun dera bang phuajo ahem ari lapena piso aswanta chilang thek pami medelo ahut pen apu topon bang kangri kangkrang pen dampo apiso chithengpo aso tuman ta ka phere ki kat ka chepatu pensi ajodap ki pang thang pusi ki phove go so pen chethandun Puvoy Pisata Siddhartha bang Lukachalia bang aning ke hang ojok alangli Parghat ME School along indeng troksi mate class 7 ang deng Charlie dun bomlo Lahai kaduka ve kisung ki boyalam arjulong si SCYPA Karbing longamai phu Chitra Barwa Chunbang Son Singh tisola penari sang ho tumpen Siddhartha hem humri damsi kechoration lapen Lukacharli asonamung kira pajir pondo Non SCYPA Karbing longarwa tumpen sorkar tumaphan Kachoning ripon la kelang ni tumaphan sorkar pen kirap ki pajir pona son am pi pajir pona son te misenji Athialang ni tum piniar ni anta ajara son tami kirap sonamu lidam delang lasikiron hem so pen chenglok ke do anason ki pi poncha phan chuning ripon Okay Namaskar naam Hidatta Satya Hidatta Satya Kiman class poi ase 7 কোন আছে ঘৰত কোন আছে ভন্টি আছে পপা আছে পাপাই কি কৰে পপাই কাম কৰে তুমি কোন স্কুল পঢ়ি আছা পাগজন টাইম স্কুল কিমান ক্লাছত 7 কেনেকুৱা লাগে ইয়াত মানে থাকি এটো ঘৰত কেনেকৈ তোমাৰ ডেটাই তোমাৰ কেনেকুৱা মানে খোৱা বোৱা দিয়ে নে নিদিয়ে খোৱা বোৱা নিদিয়ে নে নিদিয়ে কেতিয়াবা দিয়ে আৰু কেতিয়াবা এইটো ঘৰতে থাকা নেকি খোৱা কোনে বনায় তুমিয়ে বনোৱা দেউতাই দেউতাই কি কাম কৰে হোটেল যায় কুন্দা কাম কৰে কুন্দা Bokajan penanan terang Karbing long life KCS Kongchun Bang Rajan Kro ki damtang ningkan Parukre Sirkebra Trok Sirkebra ke thoma hut pen KCS pen Havar Karbiri sonimso rongaje ki bi pona hut zirikindeng KCS zonala long pen kachepati dun cheng aterang lake zirikindeng Klimbar Club henlo pusi pachini pon Lason si ke damtang ni zirikindeng KCS Kongchun Bang Rajan Kro hin pen kaning je pon ke Havar Karbiri sonimso rongaje ki bi pon amethang Jutang jubat ki pangtang ponang ji po joksi zirkindeng inghi abi po dimalong le along bipon si Havar Karbiri sonimso rongaji stame ladak pinang an ningkan bipon lo Laso hut ki chingsia terang lake zirkindeng Klimbar Club pusi chi irpon lo Lapen rongaji ki bi cheng aningkan pen pining ingdeng thongkebra ke thom aningkan an ki bipon longke ningarong lo pusi kaningje padupon Lapen zirkindeng zonal committee along Kongchun Bang khibom apor hutsi kiraipon along lesi non ke thir thip ki bipon jadim paman ponang po boda ningji ponthu Lapen non talon pon bom
rukasen jutang aklam aphan ke aprang ke jiroy aklam pusi zonal extended along chiparai pon puta ningje pon karbi risunimsu rongaji hawara arlu katalon long mangke kikengsi kikan kiluna long ke milita ke cepati dun mereka banglong kalau so itu lapen ke cepati dun nili ke Japon klub amen la ke jadi kening chamber club kalau masuk klub pensi second best team itu cepalong dulu lapen labang so penang bom dam bom si api central lima chalo jai karbi risudim so rongaji ketalon apani si thirklong abi maklong nanji pu mata ponsi nili zonal committee asegati do bom si lang towar rata tum kaceleng ke joy ke dim pu mata sini tu madak ingin nabi bodi mlong itu bintik pono kami penangan apol pada jakong kadure pena joy ini adim longan talon ponu ne darlo kami ke dam tangan ingkan pen ningkan somkere ni arta penan make labang solong kamlong talon panceng kalau so ningkan nili nang dunune nili okereng no joy ini masih nang dunune sepening bangke nili metang ajutang jubat anto se pangtang nang ji lapen ke pirthi adang karbi ajutang jubata pali dunai pu matasi pening mane di labang jadi manang bido Kironi Ben Mohanteron Karbing Long Life Havaranat ka chileng ke joy ke jiaphan Karbing Long Autonomous Council pen transport ke pathik tang kai teng ke pachileng pen ke Charlie Klimsomar aphan anparta bihabe parla pen sai kam sai phu chokumar tum aphan ki dam ki wang joy ke kelong japhan Karbing Long Autonomous Council ke chari CM aphan kachoningri Karbing Long Autonomous Council mahang ke thek ningkan troxike rapli ke talon pleng deranta West Karbing Long District MP Hamren Rong Supi pen ahawar ka prek ke dam la pen ke wang chia phana ki sungnon puta akki joy avi puke lam ki mi kalilo Hamren Rong Supi aphan ke pe pateng TVC asontin asaya mostame theklong Pinpur में Karbing Long Autonomous Council के पार्लो साइकम थोंग के बंग बोंग पेन Karbing Long Autonomous Council Transport मते Council bus रोंगतोगनो पछिलेंग फुनालार नोन के अचिक्लो चिक्लो हमरन रोंग सुपी पेन दी फुरोंग सुपी मते Karbing Long कैपिटल के दामजिया भंता आकी सुंग थेतानन पिनलो Karbing Long Autonomous Council Transport साइकम के लांगाबांग पुआ होकपेट पेन आरपू के चिक्लेम पोन का व्यंग थेके हमरन हुजाई दोगमोका बोकलिया मंजा दीपू के पछिलेंग Council bus चिक्लोजन थोम Pli sose ington kok chichak prong Lason thot si hamren ben Guwahati ka chileng council ba sitami aning kansi ke pleng thupo sitami thangnat ka silam ka videra jok hawarara jasimet angdeng kang tui lokachali BAMA pen ke chenglok kapre asai ke charli damjia phan Guwahatian ke damnang kok asondo kithur mi ove risonim sotum ke charli ka bor ialong ke dam ke wang kisung thek tiksi chetong nanglo Gari mate hem konglong ki do tum stame petrol inkoi kalite thongke liter sam chethai si Guwahati sitame kalite diphu stame pali unchi jongsi bolero pen ke chenglo gari homso reserve ki pon pulotangte suri truck se tangka chipa ik jogje hala putowar ka hengno anta kalilang non council basanta achiklo ke pachileng ka videt ke pe pateng TVC chechak nang pronglo pusi cherok togara tum pen chethananti Lasi Karbing Long Autonomous Council Transport sai kamalong Executive Engineer pen ke chenglok labang so sai kamalong ki klematum anta hawarara aphan mathara Karbing Long Autonomous Council Transport Prabjin pen kaiteng ke pacheleng punjia phan hamran nong supialong chirok tok aratum pen chuningri hamran nong supialong Karbing Long Autonomous Council ke chari CM Dr. Liram Rong Hang aphan ningka chethia raddo anta labang so puthak RDP pen kelang tar liponje phan chuningri rinti Hamren pen Daniel Hi Karbing Long Life Pinya birta ke lapan sing kang ton paniklo kardong